MQ-9 Reaper je primarna ofanzivna udarna bespilotna letelica za američko ratno vazduhoplovstvo. Sa obzirom na značajno vreme lutanja, senzore širokog dometa, višemodni paket komunikacije i precizno oružje, on pruža jedinstvenu sposobnost izvođenja udara, koordinacije i izviđanja protiv visokovrednih, prolaznih i vremenski osetljivih ciljeva. Reaper takođe može izvoditi i sledeće misije i zadatke, a to su obavešteni rad, nadzor, izviđanje, bliska vazdušna podrška, borbena potraga i spasavanje, precizni udar, nadgledanje konvoja, napada, čišćenje rute, razvoj ciljeva i vazdušno vođenje terminala. Reaper je deo daljinskog pilotiranog avionskog sistema. Potpuno operativni sistem sastoji se od nekoliko vazduhoplova, opremljenih senzorima i oružjem, zemaljske kontrolne stanice, primarne satelitske veze Predator i rezervne opreme zajedno sa operativnim ekipama i ekipama za održavanje raspoređenih za 24-časovne misije. Osnovnu posadu čine ocenjeni pilot za kontrolu vazduhoplova i komandovanje misijom i angažovani član letačke posade za upravljanje senzorima i oružjem, kao i koordinator misije kada je to potrebno. Da bi udovoljio zahtjeve borbenih komandanata, Reaper pruža prilagođene mogućnosti koristeći komplete koje sadrže razne kombinacije oružja i korisnog tereta senzora. Osnovni sistem MK-9 nosi Multispectral Targeting System koji ima robustan paket vizualnih senzora za ciljanje. MTSB integriše infracrveni senzor, TV u boji sa monohramskim dnevnim svetlom, TV kameru sa pojačanom slikom, laserski indikator i laserski osvetljivač. Video zapis u punom pokretu sa svakog senzora za prikaz može se gledati kao zasebni videotok ili stopiti ih. Jedinica takođe uključuje laserski daljinomer, označivač koji precizno određuje ciljeve za upotrebu laserske vođenje municije kao što je navođena bomba 12 PV-2. Reaper je takođe opremljen sintetičkim radarom kako bi omogućio buduće gađanje zajedničkih direktnih napada GBU-38. MK-9 takođe može da koristi 4 rakete vođene laserom. Raketu vazduh-zemlja 114 Hellfire koje posjeduje izuzetno tačne niskokolateralne štete protivoklopne i protivpešadijske angažovane sposobnosti. Bespilotna letelica može se rastaviti i utovariti u jedan kontejner za upotrebu širom sveta. Ceo sistem se može transportovati u C-130 Herkulesu ili većim avionima. Bespilotna letelica MK-9 deluje sa standardnih američkih aerodroma sa jasnim pravcem vida do zemaljske antene terminala za prenos podataka, koja obezbeđuje komunikaciju linijskim vidom za poletanje i sletanje. PPSL pruža komunikaciju za avione i senzore preko horizonta. Primarni koncept operacija, operacija daljinskog razdvajanja, koristi zemaljsku kontrolnu stanicu za lansiranje i oporavak za operacije poletanja i sletanja na prednjem operativnom mestu, dok posada sa sedištem u kontinentalnom delu Sjedinjenih država izvršava komandu i kontroliše ostatak misije preko veze izvan linije vidljivosti. Daljinske operacije razdvajanja rezultiraju manjim brojem osoblja raspoređenim na prednjoj lokaciji. Konsoliduju kontrolu nad različitim letovima na jednom mestu i kao takvi pojednostavljuju funkcije komandovanja i upravljanja kao i logističke izazove za sisteme naoružanja. Američko ratno vazduhoplovstvo predložilo je sistem MK-9 Reaper kao odgovor na direktivu Ministarstva odbrane za podršku inicijativama prekomorskih operacija u vanrednim situacijama. Veći je i moćniji od MK-1 Predatora, a dizajniran je da istrajno i precizno izveštava o vremenski osetljivim ciljevima i uništava i onemogućava iste. M je DoD oznaka za višenamensku ulogu, a K znači daljinski pilotirani avionski sistem. Oznaka 9 označava da je 9. u nizu sistema daljinsko pilotiranih aviona. Generalne specifikacije, što se tiče posade, 2 člana u zemaljskoj stanici, dužina letelice je 11 metara, raspon krila je 20 metara, visina je 3,81 metar, težina prazne letelice je 2223 kg, maksimalna poletna težina je 4760 kg, kapacitet goriva je 1800 kg, korisni teret je 1700 kg, unutrašnji 360 kg, spoljni 1400 kg, snaga motora je 1 puta turboelisni pogon Honeywell TPE 331-10 od 900 konjskih snaga, odnosno 671 kW, sa digitalnom elektronskom kontrolom motora. Maksimalna brzina je 482 km po času, kruzna brzina je 313 km po času,
domet je 1900 km, izdržljivost je 14 sati potpuno nenatovarene, servisni plafon je 15.420 metara, operativna nadmorska visina je 7,5 km. Radi se o jednoj od najsofisticiranijih bespilotnih letelica koje američka vlada i dalje hoće da modernizuje. Hvala vam na gledanju i prijatno!